Yes, reka nguhe ikaze nkwifuriza ibihe byiza kabisa, nizera ko umeze neza cyane. Niba uzi ko uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport, uri umuntu ukunda umupira nyarwanda ndetse ukaba ufana Murera, nkuzaniye amakuru akomeye, amakuru y'abakinnyi babiri bagomba gusinya muri ikipe ya Rayon Sport vuba aha, ndetse bamwe muri bo bakaba bamaze kugera hano i Kigali mu Rwanda. N'abakinnyi ngiye kuza tugaruke muri iki kiganiro. Icyo usabwa, ugomba kubana nanjye muri iki kiganiro birumvikana, ndetse ukabanza wanareba neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, ndetse wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo buri kiganiro cyose tukimara kugikora ujye uba mu ba mbere bakigera cyangwa se bakibona, ujye ukibona mu ba mbere kabisa, kikugereho mu ba mbere. Abakinnyi babiri, abakinnyi harimo umukinnyi w'umwataka ndetse n'umukinnyi ukina gatandatu. Papa, umuntu uzi ko utatsinze ikipe ya Rayon Sport muri Fazare, umuntu uzi ko utigaragambije ku ikipe ya Rayon Sport muri Fazare, ibintu bigiye guhinduka. Umukinnyi bita Kitoko Likau Faustin Pizao, izina ndarisubiramo, yitwa Kitoko Likau Faustin Pizao. Ni umukinnyi ikipe yo mu Burundi yitwa Flambeau du Centre isanzwe ikina hariya mu mujyi wa Gitega mu gihugu cy'u Burundi, yamaje no kuba yamusezerera ndetse imushimira mu gihe babanye. Uyu mukinnyi hari amafoto yamaje gusohoka ari ku kibuga cy'indege mu gihugu cy'u Burundi, ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, afata indege igiye kuza hano i Kigali mu Rwanda. Amakuru mfite avuga yuko yamaje kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, gusa murabizi neza ko ikipe ya Rayon Sport ntabwo yahita ipfa gusinyisha umukinnyi ataraza ngo akore test. Twagiye tubibona no kuri ya Mugande barangije kumvikana, igisigaye ni ugushyira umukono ku masezerano. Nawe yarabanje araza akora test, ni ukumanza ukaza ugakora test. Ariko uyu mukinnyi ni umukinnyi ukina ya gatandatu igenda. Uyu ni umukinnyi uziho gutsinda ibitego by'imitwe, imipira y'imiterekano kuri we, guterekamo ibitego by'imitwe. Ni umukinnyi mwiza cyane. Amakuru aturuka mu Burundi avuga yuko uyu mukinnyi rwose numwe mu bakinnyi beza, ndetse wanafashe ikipe y'igihugu cyangwa se wanafashe ikipe ya Flambeau du Centre kwitwara neza, nubwo batabashije kugira mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Murabyuka ko bakuwemo n'ikipe ya Singida yasezereye Rayon, ariko uyu mukinnyi ni umukinnyi mwiza ukina gatandatu igenda. Ya gatandatu kabisa, wa mu nimero gatandatu ashobora kumuvinga hagati mu kibuga. Uyu ni umukinnyi ukiri muto kuko afite imyaka 26. Ni imyaka 26, urumva neza ko akiri muto. Ni umukinnyi kabisa ikipe ya Rayon Sport yaramwifuje, agiye kuza akore test muri ikipe ya Rayon Sport. Gusa amakuru ahari avuga yuko barangije kumvikana, igisigaye gutereka umukono ku masezerano, nawe agahita aba umukinnyi wa Rayon Sport mushya, umwe uje kuziba icyo imwe mu myanya yari yarabuze. Navuga ati yari ifite icyo muri ikipe ya Rayon Sport. Twashakaga nimero gatandatu, bageragezaho abakinnyi bagiye batandukanye, bagenda bazana ba Aimable, bageragezaho ba Richard, ariko uyu mukinnyi ni umwe mu bakinnyi uje gukaba umwanya, ntabwo ari umusimbura. Ni umukinnyi uje gukina muri ekipe ya Rayon Sport. Amakuru ahari avuga yuko ari buze kugera hano i Kigali mu Rwanda muri uyu mugoroba, ndetse akazatangira imyitozo na bagenzi be, kuko ntekereza ko narara ageze hano i Kigali mu Rwanda muri uyu mugoroba, ejo cyangwa ejo bundi ashobora kuba yakorana imyitozo ndetse n'igeragezwa muri ekipe ya Rayon Sport, agakorana n'abandi bakinnyi. Undi mwataka tipike ni umwataka, narebye profile ye mbona ari umwataka uteye ubwoba. Ni umwataka ukomoka mu gihugu cya Cameroon, ni umwataka wahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Cameroon. Ni umwataka wakiniye ikipe y'igihugu ya Cameroon irimo abakinnyi nka ba Brian Mbeumo. Ni Cameroon tuzi neza ubuhangaje bwayo, yagiye aca mu kipe yatandukanye akomeye hano ku mugabane wa Afurika. Ni umwataka usibye ko yagize akabazo k'imvune, ariko ni umwataka ushobora gutanga icyizere muri ekipe ya Rayon Sport. Ntabwo agiye kuza nk'umwataka typique. Amakuru mfite ashobora kuba avuga ko ashobora kuzaba umwataka w'umusimbura, ariko ni umwataka ugiye kuza muri ekipe ya Murera. Ikintu cyitwa ikipe ya Rayon Sport yarangije kumwohereza draft y'amasezerano, arimo arayacishamo amaso. Ikintu gisigaye ni ugukandagira Nyarugenge n'undi agatereka umukono ku masezerano, dore ko n'ubundi nta kipe yarafite. Bamwita Jules Amad Cole.
uyu musore w'umunyakamerone ufite wavutse muri 99 kuri ngo akaba afite imyaka 26, ufite uburebure bwa metero 1 na santimetero 85, wagiye aca mu makipe agiye atandukanye. Ikipe aherukamo yari Club Afrique yo mu gihugu cya Tunisia mu Barabu. N'umukinyi wagezeyo abatsindira ibitego, wagezeyo mu kwezi kwa 9 ku mwaka ushize 2024, agira ikibazo cy'imvune. Kugeza ubu ngubu rero nibwo akize, yahise atandukana n'iyo kipe mu kwezi kwa 6 ku mwaka ushize, baratandukana. Ariko kuri ubu ngubu amakuru mfite avuga yuko uyu mukinyi yamaze kureba muri draft y'amasezerano agiye kuza hano i Nyarugenge. Ukuntu bimeze, uyu mukinyi yagiye aca mu makipe agiye atandukanye. Wenda duciye muri profile yo guhera mu mwaka w'2015 yaciye muri ekipe ya Airplane FC ikina mu gihugu cya Cameroon. Ubwo ayo nama kipe y'abato, ndetse aca no mu academy yitwa Fox Stadium mu mwaka w'2019 aribwo yahise abengukwa n'ikipe yitwa Les Astres yo mu gihugu cya Cameroon, ariyo yavuyemo ahita yerekeza mu gihugu cya Tunisia muri Club Afrique. Iyi Club Afrique ni ikipe ikomeye, ni ikipe ihora mu matsinda ya Confederation, ni ikipe ntekereza ko kuba yari yamwitegereje kuko ava muri ikipe yiwa muri Cameroon muri Les Astres FC yo mu gihugu cya Cameroon, yari yabaye top scorer, ari nabyo byahise bimuhesha kuba yabona call-up yiwe ya mbere muri ekipe nkuru. Akimara kuba top scorer nibyo byahise bimufasha guhita abona call-up yiwe ya mbere muri iyi ekipe nkuru ya Cameroon, ari naho yakinyemo umukino umwe wonyine, niwo mukino yabashije kuba yakandagira mu kibuga, ariko muri ekipe ya Cameroon, ekipe nkuru Cameroon ya ba Bryan Mbeumo. Uyu mukinyi ni umukinyi wari umaze igihe yego ari mu mvune, ariko ni umukinyi ushobora kuza akaba umusimbura. Ati kuki baguze umusimbura, cyangwa se kuki bari kumwita umusimbura, cyangwa se ngo kubera iki kipe ya Rayon iguze undi rutayizamu kandi ifite Assoumani Ndikumana, ifite Falinganye. Uyu nguyu we aje kumara iki mu gihe ikipe ya Rayon Sport itaraba cyangwa se ibona ibintu bya Falinganye bikirimo utuntu tw'amacenga, ngo ntabwo ashaka kuza kuba yakina. Rimwe na rimwe murabizi neza ko Falinganye kuri ubu ngo atari mu gihugu cy'u Rwanda, yerekeje wa muri Senegal. Ariko ikipe ya Rayon iguze uyu mu rutayizamu mu gihe Falinganye, kuko ntabwo bazi neza niba Falinganye kubera ko amaze igihe yaravunitse, amaze igihe adakandagira mu kibuga, ashobora kuzaza yarasubiye inyuma cyangwa se atareponda neza mu kibuga, bakavuga ati yego Assoumani dushobora kuba twamukinisha kuri nimero 10 kuri nimero 9, ariko Assoumani turabizi neza afite poste yo kuba yakina mu myanya 3 y'imbere, haba ku mpande ndetse no kuri attaque. Assoumani kandi baba bazi neza yuko nubundi kwera ko ikipe ya Rayon Sport ifite ibibazo byo kuba ifite abakinyi batariponda neza mu zamu, bakaba bazi ku mpande za wing za Rayon Sport bazi neza ko zitariponda neza, kandi bakaba bazi yuko umusore Aziz Bassane Kuranyi yagize ikibazo cy'imvune. Rero baramuguze bazi neza ko ashobora kuza akaba nimero 9 to pick, akaba none Assoumani akajya aca ku mpande mu gihe Falinganye ataraza neza, bakaba bari kwatakisha uyu musore bamaze kumvikana. Ibi ngiye kubera ko Assoumani nawe ashobora kuza ntahite yisanga neza, kuko ntekereza ko ikipe ya Rayon Sport kwitega ko Falinganye ashobora kuzabahereza 100% cyangwa se ashobora kuzitwara neza 100% nk'uko bari babyiteze muri uyu mwaka wo. Nibabyibagirwe kuko Falinganye amezi angana gutya adakina, ntekereza ko nta kintu kinini yaza ngo ahita akora mu kibuga. Niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport imaze kumvikana n'uyu rutayizamu ushobora kuza, ubwo Assoumani yariponda neza mu kibuga akazaba umusimbura. Mu gihe Assoumani atari yaza, uyu mukinyi akaba ari uri murakina, nubwo amaze igihe amezi agera ku mezi 11 adakina, ariko ntekereza ko umukinyi wabaye top scorer muri Cameroon ashobora kuza akagira ibyo atanga muri iyi champion y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. N'abakinyi babiri gusa, hari n'abandi bakinyi barimo baravugwa muri ikipe ya Rayon Sport, harimo na nimero 3 ndetse ushobora kuzaba aturuka hano mu Rwanda cyangwa se
akazaba aturutse hanze. Amakuru yose ndagenda nyabakurikiranira ndetse n'izindi updates zigiye zitandukanye guturuka muri ekipe ya Rayon Sport. Reka ngushimire twabanye muri iki kiganiro, nshimira we wamaze kuba wakora subscribe, uri umuntu w'ingenzi cyane ndetse nawe tubana uko bwije nuko bukiye kabisa, uri umuntu w'ingenzi cyane. Ubwo amakuru agiye atandukanye ndetse na update kuri abo bakinyi babiri, haba uyu mukinyi w'umurundi waragereye i Kigali mu Rwanda kuri uyu mugoroba ndetse n'uyu mukinyi ibyiwe bitaraba confirmed kuko ikipe ya Rayon Sport yarangije kumwohereza draft y'amasezerano. Ubwo nibumvikana nabyo nzaza mbibagezeho neza 5/5. Reka ngushimire, nshimira wewe ongera ngushimira wowe wakoze subscribe kabisa, uri umuntu w'ingenzi cyane ndetse nawe utarayikora kwayikora nonaha kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza 5/5. Uri umuntu w'ingenzi cyane, reka tuzasubira utaha. Njye umva Nebo Fabrice, ciao ciao.